Nkethinkatho na ntuna mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na uni kiri bweru weekend thaa ithatu mbitagwa ntinyari kenywa jane jamoja tukubanganirie tukubana aru akiri ntito chetu takumata mathikone ntereche kiego ikiritu murungi akiuga na atiri siasa nenthiru ende atikwirira Tesa kuoneka witetera mambulene ja skuru nterechie Gembe South. Nkanye wendo mukuru na mwekuru ba miaka 90 kuthithia muranujo wao. Akariba majarene bure gutitani wagagia buo kariante reu. Utukubonaro turi kuria buge bwaku ni bure kukonia biothurano bya thirikari byagie gukiria antu na chomba empowerment programs uge bwaku ni bure kukonia biothurano bya thirikari bya gukiria antu bira bikumenyekana ta empowerment programs ithire tukiona muno munini wa rais akiriunga ntere mwanya muno agikaro na kurukenda kubaringanje kirikana no ithirokara na bautwe ukurukira 23578 ukaigwa gwa namba yetu ya 23578 etina mari kinyajari kunkurukino ithiro gitika gichoko yaku ukurukira mutandao joto jo Facebook kana YouTube araturi imwe kwa imwe kagitenega kankurukinkurikania no ithiro gitugwata mathaa jonthe 20 na gukurukira weru digital.co.ke kana no ithiro ki download app yetu ya Weru Digital kiri Play Store no kithiro kigwatana na bautwe kana kuona mibango ira yonthe wendete kiri Weru TV. Spirit Richard no mwananiri wetu mathivio tukobona arua tukianjiria ntito chietu atongeria mwanya ni bakinyite mamburene ja kithomo ndene ya skuru ya Kirindi na Day Secondary School na ara Kirindo arichia bonekete gwikia miari ya gwitetera na gutetera thirikari akiare mamburene jaja mubunge rindikire noneketa kumeneria boka thamithika lenturi onde nwe John Paul Mwirigi mubunge gishigo kiu agitetera PS Wamainya Alex Wachira ora ukinyite mamburene ja kinyawe na ateterete utongire wa Rais Ruto akiwa atina nkanja agokiria Kenya. The Ministry of ICT has committed that between September and October 50 computers are going to be delivered at Kirindene Day Secondary School. EPS Wamantuyegi Mainya Nthiguru ni Alex Macharia na atongeria bangi bario abunge batongeretu ni John Paul Mwirigi bakinyite skulu ya Kirindene Day Secondary iri ntuko ya kithomo na ya gucokia nkatho ni untu bwa mpumi injega lungune ro mwarimu munene iri nimereti tukubayukite kanya kinya kweja na BA wana kurugura mwako Joilas Biangoroba. Sisi tuko tayari kureceive watoto wa grade 10 kwa sababu mkiona huu mradi ambao tumefungua ambaye tumejenga na pesa za RMI tunatarajia wale watoto ambao watakuja grade 10 wajaze kule. Tuko na computer lab ambaye kidogo tutaongea na PS na mheshimiwa waone kama tutajaza computer. Antoni batulirite kuga itumi bibingi bilaba gutuma bagwata mbaru Rais William Ruto kirio kiraba kuri na mubango jogo waka station ya stima nterene iji ya bilioni ijiri gatanta mugwanja owamwe na itumi bingi mwe tu holire na ndona computer 100 na nyonire computer icio 50 tando nie DPS thirikari ya William Samoei Ruto na hoire mwenzangu kumuhorera thimo imwe mujere hau murenda tuthi ha opposition ikihoreire kwe mundu ikihoreire tuma thirikari ni ugu murenda tume thirikari ni andu aitu ri tuguteithika atia mwalimu areheaga mweshimiwa mathina no mweshimiwa karemo ni handu ha kumatwa kama singekuwa pale. Na unajua tuko na PSS 15 kutoka kwa mlima ambao wanaserve kwa serikali ya William Samoei Ruto. Ministers ambao wako hapa wanaserve kwa serikali ya William Samoei Ruto ni ministers 8.
ni Anthony Mubungire ndikire na taitumwe bamenereti mithikari nturi mono na gukatha John Paul Mwirigi ukaire mena ukuthingatira au na gukatha John Paul. Sisi tuko shuleni hapa, kuna viongozi huko Kegoi kwa masishi wanasema John Paul aende nyumbani kwa masishi. John Paul kwa hapa analetea shule. Kiongozi mzuri ni John Paul ama ni wao huko? President amefika hapa mara mingi, ndio unaona maendeleo katika Embe South. Na ndio ndabukompea miaka ni muwanja na miaka mbere. Eki agwethwe neria abantu ibo bakiwa twatumira bitu retwe bionza twenge John Paul bwenabo. Kithomo ikyo king'ana na yantu bonthe. Ketha ati kithomo nyantenge ndongi ao ndongi. Mheshimiwa John Paul athomera skuru na ibo konore muthaka murungaru kabisa. Kabote kwara bwe. Achiari bagirindene. Mugendelea kwetha bukurunga maoni. Mugendelea kwetha bukurunga maoni. Inya kwethe ko tuika John Paul utonga bravo tuire ko batumika mungana. Bukurunga maoni. Bukurunga maoni. Bukurunga maoni achiari. Mendelea kwetha nkundumia ana beto. Mugendi weru wikendi sukuru ni ya Kirindini ndi secondary wandi ni ya Kachio Igembe South County ya Meru. Wari gavana wa Meru Kiraito Muronge ugite kinya kethera na nunkire kithurano nene kithiru na ragwa kigerio wate na ururu kinya bure kwende nombire kuthoma kithomo kumania na mpumi cha kithurano kiu akiaria mamburene jamathi kontere cia kiego Igembe Kiraito ugite kinya muingi ni jo aregere kununkira na ndini kio nuntu bari na ururu bo katha ni aria kuthakothete mithikali nturi akiuga na ugire ari na corona na naremera kununkira indi kinya we no kakurira ario methirikari unde unoreti Meru kugwata mbaru gavana Mutuma kenda omba kuritira county Meru nguge. Yani ndida wile tukarakale tununkanukire mithikari nturi na aria mpagwandi na corona Kwa nte kuomba kununkira andu gweta na rwiro gugea na ndi gutukurira yeme de kore ate kurira ate wangu gutu Kiran koboro bantu betu tukogeagira mantu itunukireni ina wamei tubanunkanukire tumeina tubakari amba kuri mudaka yito kwa mena shuze kuromba kana baroma bari kwibitare so ente kwa nagurukiau ande oni uton kuganande no kununkira nando gire mpa kayita kanene kakununkira ndo yakere sirio ora mwadhani yakona ni uwega nkenya kawira Constitution ni private Kenya bakathora na tabata kwa president their provision medeka can quote them the constitution specify ukaya kuthora president abule weta every Tuesday after 5 years to atora tuweza tu amwera atia mastingwa eta mastingo but let us not take lightly me to cover simplify process ikiabi check utangweu as citizens appeal to itekanire to the tueta maandamano it is provided for kikotibetu lakini tueta tuelia chibitale ka mbotho ka tuelia stationere muchoro kwa national tutende kweli to be in demonstration to exercise our constitutional right lakini tunatokalia tabia tubentu tutumba kuitekiria tuendelea ana barawani na risasi tolo ana baka tu akozikawa ni baadhi alibo tuliakuria kana tukauria tora chikana tutekaurie endi bwake tubuo ndira gwatuika woniye bedroom ni ruri etaingwa nereo na ntare ayare rafiki etarurwa na rondo etarurwa kwa rafiki nkuburomba uni buri mutamai pekerodi rondo de binanda monde ote kahika inda kahirwe na ndo
tugajwa nirio ndutu na thina iriku kira itogure na bununkira na obwini ndawa wina corona mukuru tibwa ende nonto na rompere muchama kinya boni ndokerwe nonto ndaretere mpanga nande kureta mpanga no bunga yanga impainya bumare na inyera wompete mbo tuko na muthenya turite mpangera nikenda andu ba Kenya bona ri tugwatanira andu beto no tutumira woni mbitikirie ana bakira dawa bakiura wa itu tibwea kwa tuyo byandurira woni kababuzurire tari kuigwa babu kwenda mbenelia kurwa kuwa shoot to kill order by the president is unconstitutional, it is illegal, no de tugendelia kuwa yawi makosa na andu batura wa na tutete kiriandu baura tebo andu beto kambwe siasa sia kuthukania tethera ndi nau former governor Munya Indonere akiwa remerera ya ngari cia kuoria Mwangi itaturire ndimwire ngari cia turire ndimwire siasa cia mandubano ntumbana nacio na imukorompete heshima muno Munya ya mutongerio miru ndimwete heshima muno so siasa cia mpekethano na areke acio no ntutumba nacio sawa sawa na ringi mieri ithatu ithiri kuma ndi ukuma kakwirigira mbithira ndi kura fire engine na era yario ni eturire ye utura yeta yethira magunas ni ingi murango staff bako bamberia gwitithiria roje iguru Munya akithira gavana ni ati akithithia tobo na kinyema we wita kuongela power na ramutindwa tuona yerite kuomba ndaromba ingethara kanithi former governor Munya ni atenda mbwithia ungi Botumato gotumania mero ne kireretie itona tutumanetia atongeria bonde barendo ba kanisa barendo ba baduri jaoni na babange na nyabandipu bonde na tumanetie batu tuinte nkomura. Thank you so much Mutuma. Honestly, I'm loving Meru. Nyuma ya kugurana kwa miaka 65 Festus Twarithi Mboroki na Gakinda Nkorokawe Magdalene Tirindi Festus bathithĩtie mũrano jonde ne kanisa Catholic Erimbene na aria barikithĩtie wendo baba iri baba baguranire kinya mbere ya Kenya igwatiro ciathi ni bataririte kira gitumite bagatura mona wendo bakiwa bumwene kumana na bura bendene na kinya wende bo Murungu mutugikare na kujirite wendo bubu. Ninture ni Erimbene abogeta West South Imenti ya mesheti ya murano jwa Festus Twarithi Mboroki na Magdalene Tirindi boba na miaka 90 iguru na bakiuga baguranire miaka 65 ekurukite. Ukiaraniria na nyuma ya kiatho ni tuborite gitumi bethira bari na miaka mingi kiri ngurano na bethira bagituchokira guchianda kiri Murungu na gutethia bangi bara bate guchumba ni untu butumite murano jojo karajurungami kinya ketha rugero rutwithirite ruthi bakiuga ni kwithirite na jamo jamathina indi bakiuga ni bombite kwithira bakijatoria bagitwira batara baruite kana bengana antu guturi manuntu bakweja na kanisa antu guturi manuntu bawana betu kuthoma na guthua na ndi bagatwita kinya tugetwaro ginuntu ba mawega jatu thithagia antu propaganda na bitina ciantu uchochera ni mwenkerwa ndejanka ya wanteto ile itibatie lakini nuntu nani mpendete Murungu na wendi Mukristo ndethia mantu jakwa ya thongi ya ntu nkewera ibaragie tu na twe twendana
akiaria Patrick Gideon no gwitithĩtie misa ya kĩatho gĩkĩ na mbere na ugĩte kweruya mĩciĩtu ya mirano nĩteithagĩria kũririkania mũkũrũ na mwekũrũ mĩciĩtu arabekire na kinya kwabo bade nyuma wĩrĩgĩrwo bo kwithira bakĩgũrana na nande nĩ kweruya kinya ndo aingire che para participate kishere na arwa ngwiti kantu babengi muno through this experience itomba batika the same bakela bakionaga kwamba itawezekana na tukagira gwita babengi muno bedowera same experience ndo ajeji linua jeji nikenda baririkania maciete jaoja bathithirie o miakire kurukite na bamenye jonde jombekana mataro nande kirembe wembithi kenda gutigira nja chao ni kurungama ni bethirite bakiurwo bakagia ya kugurana na ni bethire bakimenya na bwega mbere ya murano gati kamataro jangi the first mboni wakwa imukurwo kwa nwo mwijo ko mbere nawe anjukia ndi mware wo mbere na kyo tonto bu ekurubeni baruwa I can do without you yata wombo ngo utethithia we na mukuru waku how can you do without your husband yata womba kuthithia tena mukuru komwe wa mujukagia tau ukagita chiri uthithia urega kwira mwekuru waku na wa kwitha kobwe bukeba bwiklia particularly rutero koni mbesa ugo mwekuru kenda mwana okuro ciere nkurukia mukuru waku bodia niki mwana arigurwa akura aete kwa murume muthakagura nete bugatiwa na mukuru okububa na gwetha gutiendenere gutemaisa riu mwithe atigana na maindi ambotoro wen wirutero mi thanks kyo tumabona tukadio muchuwe twajwekire ndi muthiene kire kiuthare thiura no moana bachiari baba na ugite ni uma kuri na wendo bwama na bone bategete na bathoma kumania na chiari bao very intelligent and they are still a blessing to us neba twaka muno na next time tuthitangite tuingatite like me na ndi miaka 36 ndi na marriage and it is the way tegera ndo rikwithikari ntukune iji challenges rinde ne families ipa wengi muri bakwite moyo balita matumaini jao kiri Kristo batoweka maisha yao kiri mantu jangi lakini ukurukira Kristo baba narwa bambo serekera miaka 55 ni gutone na ama ndoa inawezekana keri potrate to shawero weekendi reakwari etwa ni mutuge kare akariba kuma ntere chia limbine ntere chia tigania west ni batigitwe na gikeno gitari na mwanka na bubu ni nyuma ya mwandiki munene warawangirwa gutambia mainya Justima thigurune Alex Wachira gukinya ntere iu kenda kuruguria murandi jo gwikira stima nio last mile connectivity na aria kerugite county ya Meru ni kwa thuri bilioni magatanta mugwanja aria kiriji kuri na milioni 19 iri kethirwe gitonya kiri matujege manya na stima. Tumeweka 1.76 billion shillings ya kuweka stima katika county ya Meru. Na hiyo 1.76 billion shillings itaweza kuwekea watu ama nyumba 19,190. Uyu mwandiki munene warawangirwa gutambia mainya mastima aganthigurunwe Alex Wachira arakiaria ari ntere chelimbine tigana wesi kagitaga kurugura mubango wa last mile connectivity aumbite kiwa county Meru ni athurutwe chiringi bilioni 1.7 ire kaumba kuwekethi na mbere no tethere meji 19 kana 190 kuumba kuwa bakiona stima. Na leo tuko hapa tunazindua project ambayo itakuwa na watu 137 households costing 10.5 million shillings. It is among the 1.76 billion that of last mile projects that we're implementing within the county of Meru. From here we are going to inspect the biggest contractor who is handling another program that we call AFD EU EIB for Meru County. The contractor is called Meruwood. We are going to go and inspect the materials that he has on site
and so that we can be able to accelerate the last mile connectivity that is happening within Meru and the entire country at large. Arakire rutere rwake mubungo gicigo bunge atigane West Dr. John Mutunga aumbite kuigwa kiure kinya bara bataumbite kuigwa be kinyero ki mururumo yo wikira last mile connectivity no ithego bena wetaitera boka inonto mururumo yo ngi kinya bakaumba kuigwa be kinyagirwa na hivi naito nya itwekirwe stima ki market tudari na street lighting itwekire na kinya institutions ciothe jetia neo stira nyingi cina stima bua kwagutha ku institution itigere nange mwaka igirire ra kirwiri njaru tuchoge tuwe kiri ruterene rwa stima antu betu nkume ibarombete muno mantu ya stima akirwa katubera tubethe bena gumiria kidogo no thirikari ni bangite kuringana ora PS uga by 2030 muntu wende akethira na PS aina stima kwawe watu waigiro stima by 2030 kubo mire betereti ora thirikari bangite pole pole no tubeje thirikari cionekana o mwaka no mwaka wati tukona munyakana tukona stima ila tukugirwa warera no ekire rutero rwake mwandiki munene ki mantu ma diaspora Roselyn Njogu augite baraba ukinyeru stima bakaumba kwigwa bakigundeka anene mantu ni mwanya na ndi naro turiaja nturene gwikira stima na ore bukumenya tukitanguge na State Department ya Energy na mjumbe wenu waja ujo ikuga stima inguge antu bakwata stima kwao ukona ana bakumba kuthoma mwanka utuko bakathithia homework batigwatite na kangwatira kana na tawa bakamba kuthithia homework baka connect to the internet bakona ndegoro inge ciaome na ate antu bakuthoma na ate antu bagwita ngugi na nande bakambiria kumenya mtuzaja diaspora za kariate andi uyo wala stima connectivity nombete kuokea mukoro na nkero inene na karibantere ino na arabagwa bakagundeka bunene ende bakiure na baba otigari batigiri bakuraithirwe kinya baba ombe kuga bakiona stima rua rera turairi mwanga santorene yeto itogikwe twiretwe muno na tukauga twete na mbere murungu amutethio u ende batu twekandene nara tutekinyiletwa ne yuo na rera twena mwangasa itotethuka muntu inyethera akite ka usikika we akona yani ya mwana baba thomete baika saluni o waika twinto toku au tuko nonto no kweyokereri ukona bya kura ya wonde mwekoro au barabarene okuna wokwa ndaura tosukuma nkenda kia nonto bo wero bora oraka umara ke yakayukia tosukuma tora na ngatethukira au kuri antu bathomete ngwicio ndinga so mimi ni welda mzima lakini nikuona nkaomba kinya weka kaweka kwethia harako kwa na mbumbe waka kinya kanyumba katuka saluni nkaomba kuona tuona bia kuria request is this phase, although it is phase 2 or phase 3, they consider those people. Iripota ndo cia weru kumantere cha limbe na tigane West mbeta wa John Ndega Ugibwaku ni bore ko gukonia biothorano bya thirikari biege gukiria antu kana empowerment programs ugibwaku ni bore ko gukonia biothorano bya thirikari biege gukiria antu kana na chomba empowerment programs etana mbere kwa na boto kurukira 23578 jiri ithato ithano mugwanja inyanya ngetana mbere kuthoma antumiri ciaku twachokera kimegeke kiri uri daktari mwekurukana mwari na gutarwa kumatoka sibitari nderea ageni baba mweri bomba kwithirwa bakija na ururu nkuruki ya kithimi ni nyuma yakagitagate kuraja kebebye mutambo Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amiro gwita ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku
Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo ya pendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. Tomerie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethera no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Ore mwarimu askari muritungo thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irene uteithio bwaku kuma kire yetu sako kukurukira payslip yaku ukaewa mainde kumije shares chiaku na utiwitwa guarantors kana security kare kama thina za kigena za kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan orio kwenda no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma kuonge riongera rwangirwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringithimo kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwithere mane kara nice.
siri ni Mutujo Nice Extra Premium. Mutindi nyana kamusere. Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia Mutujo Nice Extra Premium. Nkima ya Mutujo Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na njeku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri Mututujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Ibwege gwetana mbere kurumira nsoche tutugicokera kiri uria daktari kiumia kimwe kuru na mwari ni bakumenyithua kumatukanga sibitari ndire ageni bao bamweri beja na ururu nkurukia kithime. Ibwega emde gatucokie kiuria kira kioritwe gukonia period ria mwekura kwena period akaigua nekegua ururu muno na endaga kumenya indariri ya kumenya nata omba kuwa kirigeria the painful periods na muno nenda kumenya imbi iretaga painful periods. Ria twambite twaugire ria mwekoro kana mwari yake na periods ni wa ena cramps na tuge to a certain extent inomo na si twarire twauga nata muntu omba kumenya kethera periods there shina problem na itogere one of the post causes ila mtu kumenya periods na problem ni dia kuwa ena painful periods na tia to traderia munde tuone ni mbiwe tukiwa painful periods ka dysmenorrhea ni mbako ere abnormal ira mbako wa ekemtema umenya periods ya the pain is excess ni kwethura ria wena period cramps ni kwa ire too much kwa ire excess ni kwa kinya yesema wewa nkoronjiro kana ko kiwatwa sana mko atuka nukwewa nyago taika kana okwa nukwewa wena mfiorora kana kwa nya still nukwewa your stool has changed atuka nutweka loose. That kind of severe pain ekwe kejana na mantoma ma loose stools, vomiting and then nausea or even severe headache not what we consider as abnormal kama severe dysmenorrhea na inoriomba kwigwa ikiretwa ni thina tofauti. Teturaithire imbie causaga the excessive pain during periods. Itwije tugire 10 over about 10% ya kwibwa bena very severe periods ere need treatment na enone otukwa the cause shayo mainly sheyana as a result of the uterus will contract watuka kweli into utima ewa ina a lot of pain. Commonest cause ya severe pains during periods ni fibroids. Na fibroids between the reproductive age ndio ikiendelea gukura. Na ripo igukura within the uterus niko ya affected mwekura na period during the contraction kwa nikoreta a lot of pain. Ku ekulbaba ingeba wabena fibroids ni wabakiwa barena bena heavy bleeding na painful periods. Another very common cause ya painful periods ni problem tumitaga endometriosis. Itwariritie mantuma endometriosis kagita kangira kinga twiririkania endometriosis imbi tugerera kwena tissue ere wekiruta periods ere within the uterus atuika ne kumagaruka kana kwere implanted elsewhere outside the uterus newe ikiendelea kwigwa ikiendelea kuruta periods they go to stimulated ni hormones chia periods kuura ikwigwa ikiendelea kutwika stimulated ni kuruta periods na itina abantu akumera newe ikireta very painful periods non to accumulate within the walls of the uterus kana outside the uterus.
Seneta kaunti ya Busia Okiya Omtata norite Rais Ruto kuthithia untu bagitio na bubure gucheberia gitine kira nandiki bantito Omtata nugite Rais Ruto na aringite akenya nthiguru akiuga to mwankathire kibindi kia giotongeria nange nako mubunga mumia Salasia Peter Kalerwa na ariritie mwerekera jura Kenya ijukitie akiuga mantu jatebue. Muteteri wa gioto kia mungi na seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtata riu ni umirite na kuminira thirikari ni igerera kuga ati maandamano maria methiritwo makithithika ni igerera kwembia thirikari utongoria ni kinyume na watho. Okiya Omtata ariuga miario ya Kenya kuinyiria Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki kwe Bobicini ni mirungamire ni katiba na mutongere nowe kuga balaba kuga Rais William Ruto wa Bobicini kinyume na watho ni urongo bunene. Calls for President Ruto, Deputy President Kithure Kindiki and the cabinet to resign are clearly anchored in Article 146, Clause 1, Paragraph B, and Clause 2, Paragraph B of the Constitution of Kenya, where both the President and the Deputy President can vacate office and the Speaker of the National Assembly takes over and we hold elections within 60 days. Senator Okiya Omtata liwa kiurege Rais William Ruto kujukitaga lelele baterie na kwe Bobicini nontu ni alemetwe gutongeria ndi ya Kenya. So there's no guarantee that President William Ruto must be in office until 2027. There's a constitutional mechanism to cure the current impasse where he has failed to govern, and if he is a statesman, he would choose that route and step away and let Kenyans elect a new president. So the idea that he must go to 2027 is not there. Muteteri ujo gioto kia mungi Okiya Omtata akimenagire na inya nene igerera thirikari kugwetania jinzi no kabira na kugere kubagwetania na jamii ya Gikuyu. The Gen Z revolution is not Kikuyu hegemony. Self-seeking politicians should not distort the Gen Z revolution as a tribalist pushed. There is no room for resorting to divisive tribal rhetoric to shield President William Ruto's administration from legitimate calls for good governance, accountability, and transparency. Omtata akiugaga Gen Z batongere turi moronto omwe wakuthire mathina maria makwinyiria ndino. Such divisive tribal narratives are a deliberate attempt to deflect from legitimate demands for accountability, good governance, and equitable development under President William Ruto's administration. Na okagita kama mbungu wa Mumia Peter Salasia ni amenerete mera Rais William Ruto kuga andamani balabaga kinyetwo ni bia polisi koringwa risasi ja magoro. Salasia kiola thirikari kuthithia matomo majiro kire mabisa bawe karia kenda baomba kuthiria mathina mala makumera kire maandamano ontu bula kuga bugate thire konyeiko kire maandamano. The government must invest into the police to have more trainings on how to handle people. And that is it. So you'll find that people will do demonstration, but there will be no killings. There will be no, because the more they react back, the more now this one, even those who are peaceful, they will go destructive way, and they might be like, now wametupiga tear gas, wametufanya hivi. Let us now go and do damage somewhere. So we should not encourage that thing. Like wengine wamesema risasi, let me pigwe, nitaenda hospitali. In fact, they are making more destruction than correcting the situation. Peter Salasia na ula ugitina kwenda giti kia urais kile kithurano kijite ni atejaniritie ndikithira mutongoro kia makia ODM Raila Odinga la walaniria na kuga walaniria bobote bwa mbele na kile thirikari batele kuthithia ni kuingi maundu mari mwana bia Gen Z bithirite bikendekithia. Because you remember even during the June 24th when we heard about those people who are being thrown at the quarry, we have never gotten the report were these people, their death, where did they come from? You know, Kenyans are still in the darkness. So, and you know now government cannot fail to have the answers. And that is what now the justice that the Kenyans are still looking for or requesting to have or demanding to have. Because you see now, if Kenyans say, hawa watu waliuliwa mali fulani wakatupa hapa, and this mistake we take, this is a responsibility we are taking as a government of ABCD. That is what is lacking, and those are some of the injustices that these young people are calling for. Kuma mji munene Nairobi, Mita Anthony, Rangi wa Kadenya.
Akariba majarene ndene wodi ya Kibiritia bari na matita kumanya na wingi bwa wamba na wagage bwa karia boraba kuga ni bongerekete ntere bakyure bari uga makarika ja kwithukirwa ni amba ntere ni jongerekete nande bagutarathara kumanya na into mwanya bilioni ndithia cio kuiwa ni araba kuromba thirikari kurikithio karia kenda gutanganira na untobobo. Akariba majarene wa ndini ya Kibirichi bakutheti wongere kubwa wamba bwandithia burabu kuthina mbere guntu guku ng'ombe ng'ondu nguku mburi antu nyabate weta kanisene ya untu ma cukuru ara mbithara ndio itare onde cukuru eteka kuno njira yetu majarene entuwe kuma karanene eturakia puromboxi na bikibiki otuko na undira yero ng'ombe otuko ng'ombe Frisian ng'ombe ya black and white na uni ng'ombe kwa ndirareo meginto tha inyanya na ndikuma gara tha inyanya ndirethire ng'ombe nyomba lakini kuma ndikukira tha 10 tha 10 na ndeka 15 iro ndirethire ng'ombe otereo security ra twenayo etebui nonto wamba ibuingi etebo ng'ombe the other day kwa mokoro gwetwa rabu aja the other day kwa mokoro gwetwa arieti aja kora inya ng'ondu toreje mokoro karangi nyawe ngona yeri mono na ngoko sande anto beta kanisene sikaya kwa nkonje iko yintu ko inge ntuko ijere sande ijere na ndeto tena security yakungana ndene antoreje ikarikare arua kwena muthuganirwe etheirwe nyombe ya mtu akiyaro no keretiarera kumania na mporo ya muingi tukugwata mwambo kaire ontuko ena aru akiya na kukwa mutori ungi akiya au mama tuka lakini tuchiumia tugambu atori bauma na ba mugwata lakini tutethwi polisi ndikumenya polisi iri kwikaria kurukite anjira lakini igwita nawe bwakiro tutamenyetheri kirua kanetheri town toro to mwamba gwate ni mwamba na tutogo gwate ni mwamba to agwatwa akoretwa aja na nde polisi ekwejaje kurukite yandiki to police station bakumujukia bagwita nawe tutakomenya mukemero town kana ikirua police station so itukuromba thirikari itutethie mantu ya security aja munanda majarene iromba ria Kariba bendikire thirikari matiokaria guntu guku ni wamba bunge imono itokero security kwana kana mucamanio dora yomba antu bantora bonda bakamenya kuna wamba area ukathira kwena security batu ute security twinayo bururu kwanza nande kwa kinyera usoboiga ibage kuriwa muthenya batu twetete kanisene nonga twatigana tukiuma kiriana mukuru ateta kanisene akuru bantura yetu majarene ibaka ibeta kanisene no ntogwa watiga ngoko netire watiga polisi thaurirwe watiga ng'ombe tiwitietire na yetu tutithia rokaria bwe twethera tukongera okaria na tethiri patiro eringa otuko ndene ntura yetu majarene ate ntura yetu aki kinya ntuge akiaria sabwiri wa majarene Paul Mbaya inkuria nture kwa tukare twikaritie bona muntu bate kwerewa bakaripoti na baria twandikite muntu akethirwa ina kibande ethirwa ati na kibande tutemwitikiria andi kwa nture kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera wero wikendi nyokambitaga ki Mutegi Musiasa na mubiashara wa kumatiganya Istasila kawira na menerete mere minister wa gima Eden Duale iria onera akimeneria bishop wa kanisa ya Catholic Tasila ugite gutinkanya thirikari etititaboga na miari iria hiitiro ni atongere baba kindini rina umandene ya Tasila no ni tewendi boya bakujuka gitike mubunge wa Rutere rwa Tikania East Maya ntugo chirwa rwa minisa wa mantu mogimo bamwiri aganthiguru no Eden Duale kwigwika kanyo munene kiri nyomba imwe ya ntheto athieta na mbere na kumeneria mabishops na kajeche Katholiki akiwa kagitagi bakwari muno bakimenagirio tongeria bwa Rais William Ruto kagitani gaka indi bethirito batakwaria kiri utongero mu rais ba bethirito bare agunyuma indi musiasa na mubiashara kumantereja tigane istino talasira kagwiria ne bumirite kumenerio ntu bakiwo ntu ndo ale walirie no ntu botari bwega na ikuthina mbere na kwathona na ndini turiau turiari mantu jara CS for healthy chawendu ale araririe ya kumenerio mantu ya kanisa cha Catholic na kumea kanisa eburu ni thaira ingenuine na nite thairia kinya kirene election na ene leadership na iba mentanto kinya spiritually na iba contribute sana kiri utongeria bwa president yorori kuthai indi Mr. Duale weka tukuria atiri
Ni ataumba kuwa kanisa ni nthuku no kuwa ni hypocrites na pretenders iba kire kiba karia no mwanka boite 10 bila breaks. Kanisa ni heshima yayo especially kanisa cha Catholic. Araka gwirika gitani wakumbite kwigwa akiromba mubunge wa ntere chatigana isi no mporo wa buri nonto nethire toka gita konthekete tagira ma bishops wa Katholiki na kurigara imbi nonto mwankira gwataumbite kwigwa akigera kamugambo. Inkoria mheshimiwa wa Tigania East yawe mporo wa buri we mporo kire president yora wendewe ya kana ini minister itona we na raka igitara kithurano obaikia St Masmo no bathilunkia tianisti yonde na thai kanise echambua na wenu itawe twira kinyaburo ukuromba sana ndene kanisa St Masmo ya Catholic ne atenu ntumporo ntira ibo kindifendi kanisa kinyandra ikemwe. Ripotera ndo cia weru kuma ntere jatiania mbeta wa John Thega. Kiumia gĩkĩ kĩrĩ mĩkĩre na mĩkarĩre nĩ tũgũtarwo gũkonia wĩkĩri bwa ngundi ĩrĩa mtu etĩte gũchwa ngugi. Ni wirigiro bwakwa ni wagiri ntuko ya narua ganko gwate ogeni kirikanya gaka kamikire na mikarire mbeta purity nguta mwikire ya narua ni amwikire witete guchwa ngugi we mwana wa muthaka ikira muguto jungwa nene na kigoti na shirt itina marikarika kana maua ikira iratu bibiro official chanura mutundu enja kireru bwega na nkunyugita eria wake maguta mwiri junde kira maigo era bwega ikira tha etangugine onyiri utikarume keu ni mpara gato ikire gatanta au kirimikire ya narua ikira uria kwagirite. Rawari munini Rais aja Kenya mbere yawe kweberua gitini Rigathi Gachagua na gwatanirite na Kenya bangi bara makaraga nteretia ciaro muchine thiguruni ya Amerika ni arehete na mbere kubatariria gukonia thina cia gutongeria ja Kenya onde ethiritwo akimeneria bu katha thirikari no utongeria bwa Rais Ruto Gachagua na ataririte kinya na ukarininya na mathakaru ora kinya wori thiguruni uri no Rais Ruto nete na mbere kunyiria uritingugi bwa thirikari yawe akiuga batiangaratanwa kiri uritingugi onde munini wawe Professor Kithure Kindiki na kinyitentere cha Kiambu na arakinya onekete gutetera thirikari nangi na kwakera ri kaunti ya Bomet Raila Odinga nonekete kugera Gachagua migwe na nkuruki kwithirwa akiuga kagitani gakinyiga gutiria maandamano. Mpe makofi mazuri Mheshimiwa Rais. Michokanĩrio ya siasa noyo itete na mbere gukujirwo gatigati ka thirikari na aregani bayo ntuko ya narua Rais Ruto akioneka kuorota siasa cia ndũrĩrĩ jakio kira kironda kira kinene buru kirumirite ya Kenya. Na tusidanganyane ati tulifika hapa kwa njia gani. Sisi wote tunajua why we are here today. Kwa sababu kama mambo ni siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya wananchi, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kanisa, viongozi wale wengine wote hawashughuliki na umoja wa taifa letu la Kenya, tutakozaje kufika hapa? Okaira kioneka kuorota atongeria baria kwathira nibo bakunjira maandamano jandwa na kuria aciari kwithirwa bari mustari jwa mbere kwana bao mataro jamega. Kama watu wanachochea vijana, munachochea mambo ya ukabila, munachochea chuki, munachochea mikawanyiko. Pale watu migawanyiko inatuletea kisirani. Migawanyiko inatuletea mambo ya chuki. Chuki inazaa lawlessness, kukosa kwa nidhamu na kukosa watu kuheshimu sheria. Watu wakikosa kuheshimu sheria, wanafanya maandamano, wanaharibu mali ya wengine, wanachoma biashara ya wengine, wanaharibu sifa ya nchi yetu. Maisha inapotea. Haya ndio mambo lazima tukomeshe kama wananchi.
Wazazi, zungumzeni na watoto wenu. Sisi wote kama wazazi lazima tuongee na vijana wetu, watoto wetu. Shida tuko naye ni wazazi wengi wanaogopa watoto wao. They cannot tell their children what is wrong from what is right. We must all have a societal conversation as to where we are and what we are doing about the next generation of Kenyans. Miario jene oneketa kugwatwa mbaru bonene ni Minister wa Kariobangi Ndenwe Onesmus Kipchumba Murkomen. We will not allow our country to be banned. And there is no place of Kenya. You can't tell us because you are born in Nyeri, we should allow supermarkets in Nyeri to be destroyed. And because you are born in Kirinyaga, we should allow you to go and destroy other people's business because they do not give you campaign money. We are not going to allow a country, and every leader, whether it's MCA, whether it's an MP, whether it's a governor, whether it's a former who, all of them will have their day in court. And I want to ask the courts to be firm. If they don't become firm, they are going to put our country in trouble. Sisi, kama executive, we will be firm. It is the duty of the Chief Justice and the courts to take the most severe step to make sure that we get rid of these anarchists who want to rock our country and mess it. Miario eje ni onekete kaire kuinyirwa ni munini Rais Kithure Kindiki uro kuriungite ntere cheruiru akiuria baraba kumereria mata utongeria gwetera mwaka 2027 ni untuga kandi kagitaga gwitira Kenya ngugi. Wewe kama unatafuta kiti ya uongozi kama MCA, kama mbunge, kama women rep, senator, governor, rais, ngojea uchaguzi 2027 na wananchi ndio wataamua, sio wewe kwa fujo. Ni wananchi watapiga kura yao kwa hiari kulingana na rekodi ya kazi ya kila kiongozi. Ama namna gani jameni? Kungi na kurigathi Gachagua nkatha yawe na mutongero wa kiama kia PLP Martha Karua ni betithite na mbere ndiunga ntere cha Amerika. Raila is totally irrelevant in the Kenyan political discourse. Because every election cycle, he loses, he finds his way into government. He wants to be in government, but he doesn't want responsibility. Yeah? He is there, but somebody else takes the flag. Right now, he finds things are too hot for William Ruto. He is trying to distance himself. But if he was a patriotic Kenyan, and he meant well for our country, he would disengage from Kasongo. But he is talking when his mouth is full. You know? Narebetete na mbere kuringa ndebe ya kumeneria utongere bo thirikari ya Rais Ruto. It's not possible to have any dialogue with William Ruto because the guy is a pathological liar. We are actually even having doubts. We are having doubts whether his real name is William Ruto. Kungi na Raila Odinga na kinyite ntere cha Bomet akioneka kugera mugwi Rais Ruto na thirikari yawe ni untubo yerekeria ria kuratha enyangia akiuga maandamano jate kubatara kuthithikaga kagita konthe. Na kuna chuki mingi sana katika taifa letu. Watu wanapigana, watu wanauana, hasira inakuwa mingi zaidi. Lakini hasira ni hata ukiona mtu akisema ati yo piga risasi usimuue, piga risasi na uue, hiyo ni sababu ya hasira. Lakini hasira ni nini? Hasira ni hasara. Ndio sababu nimesema hapana, piga risasi, shika, peleka kule, funga ndani, ashtakiwe. Lakini walisema katika Biblia kwamba kila kitu yuko na watoto yake, wakati yake. Kuna wakati ya kuzaa, wakati ya kuzika. Kuna wakati ya kupanda na wakati ya kuvuna. Kuna wakati ya kujenga na wakati ya kubomoa. Kila kitu iko na wakati yake. Kila kitu iko na wakati yake na msimu yake. Sasa kuna wakati ambayo ilikuwa watu wanatoka kwa barabara kwenda kuandamana. Lakini kuandamana sio mwisho
Hiyo ni unasema kwa kizungu means one end. Kuna kitu unataka ndio unaenda kufanya maandamano, lakini maandamano sio kila siku, iko ni wakati yake, mpaka iwe kikomo pale ambayo sisi tunasema imefika hapa sasa, tuelewane. Kwa sababu mimi mwenyewe niliona, nimeangalia, nikasema wakati imewadia. Wakati imewadia wa Kenya kuketi chini na kuzungumza. Asante kinara wetu mpendwa, tumpigie baba makofi mazuri. Muthijonte sana njira ndi kunguchokire nkatho cha mwanya mutegeri ntuba kuona kanya kugwatanira na uni utukubona rwa kiriweru weekend chemane kairi rojo kiriweru tha mugwanja itana mbere gukenera mibango ya Wiru TV mitagwantinyari kinywa Purity Richard no karimwana ndia wetu Omathi.